Fl-Udejnza Ġenerali ta' nhar Terba fil-Vatikan, il-Papa Franġisku għamel bosta referenzi għall-poplu Malti u sieħ lill-Maltin bħala bravi, Miti u akkoljenti. Il-Papa Franġisku għal dan wara li nqrat il-ġrajja fil-Bibja tan-nawfraġju ta' San Pawl f'Malta. Bil-Papa jfakkar kif il-Maltin laqgħu lill-Appostlu San Pawl fuq arthom u lil dawk miegħu li ġarbu n-nawfraġju. Fil-fatt, id-diskors tal-Papa fl-Udjenza kien iddedikat kollu għal riflessjonijiet dwar in-nawfraġju ta' San Pawl f'Malta. U kien hawn li jagħmel parentesi biex jiddeskrivi lill-Maltin bħala bravi, miti u akkoljenti. Non ci sono vipere in Malta. La benedizione di Dio all'accoglienza di questo popolo tanto buono. U għazit jgħid li f'Malta m'hawnx li fatt u kellu klim sabiħ ħafna l-poplu Malti li ddeskrivih bħala poplu tajjeb ħafna. Al-nawfraġju segue l'approdo sull'isola di Malta, i cui abitanti dimostrano una premurosa accoglienza. Ma i maltesi sono bravi, sono miti, sono akkoljenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.